Ai fasara laule avanoa ai apalai atu. Ai ala tu le palemia o tolu sefulu tausanga to interview e. E dau whaingalu. O mea na e tatau na sila totoa ia i malo. Ma o le whautuanga e tu atu na. Ia e rem whentua suia tu la fono. A o mato tu a lalo na. Ali e suio lo ia i le whaula mea mai le taitai o le malo. E ar whai te tenga le melea. Ioi. Ile manao tatu e fwoi te fwoi tatu tu e whela wai. Pe te palemia le tolu sefulu tausanga te ruai. Unu murutai whainga whawai tu la fono le malo. E rea vi fōmea nā, ufi ai le me taun whai. That's the law. Le tau mo whai nei e tau whiofi le me leno whatu e fwoi anafi. Tulau lava, whapena fwoi a. O le ale whina ngalo le atua ma le atunu le nei lo umir pong le tofi palemia. Te muri tai la vai me atu lai me fwoi se whainga malo. Tulau voi lau zau no mai. Whai fuafua tu la fono le mātou taimi, o le mātou taimi lea. Whai le taimi le malo ma le me whetau i ma le taimi. A fai foi la fina ngalo sa mo to toi o mai ia me o tena fai nga me tu le turu ento mai foi la o to fai me fetau i mo to o le nganga na o le toi mo mori me o le mele fa pe fai ni ai nga fa pito mo ni treatment se le ai na mena le na se nei le contempt of court mo contempt of parliament ai sa wa fai le fai nga fa pito how many agreement len tupo ne se fa yunga ala le ma le la o fianga fo mstalai. E sa au tau whai atu. Po o ai pe tolu sefulu whaastau su tau sanga tata e palemia, muri le tu la fono. That's the rule of law. Le tātou te i temi nei. E mana ngang wha lalo.